Pa bok ljudi. U ruke mi je stigao pred 10 dana HTC One M8S, znači to je nekakva varijanta između HTC-a One M9, najskupljeg, najboljeg, najnovijeg, i prošlogodišnjeg One M8, tako da ne kupujete valjda prošlogodišnjeg, nego kupite ovaj novi koji je malo redizajniran i obnovljen. Ima 5-inčni ekran, dvostruku nekakvu kameru, stvarno jako, jako lijepo izgleda, metalan dizajn, pa evo, ako ste za tak nekakav telefon, ako hoćete imati lijep telefon, a da nije još jedan od 1000 iPhone-a, pogledajte recenziju. Usporedi HR. Dizajn i kvaliteta izrade kod ovog HTC-a su stvarno na vrhunskoj razini. Ovo je nekakva imitacija metala ili pravi metal, ne znam, nisam siguran. Jedno što nije otporno na ogrebotine, tako da morat ćete paziti, imati nekakvu futrolu uz ovaj mobitel, ili ako ste baš jako, jako pažljivi, onda ga nećete ogrebati, inače će vam ogrebotine biti vidljive po ovom lijepom metalu. Što se tiče ergonomije, ima ove softverske tipke na dnu zaslona koje su onak stvarno premale, čine se nepreciznima i neintuitivne su, pogotovo u aplikacijama koje se prikazuju preko cijelog ekrana, i uz masku dodatno je još teže nekako opipat te tipke, još je teže stisnuti uz futrolu ove tipke sa strane za glasnoću i za uključavanje, stvarno su užasno plitke. Ergonomija je katastrofa, ali mobitel je preljep, tako da valjda ne ide jedno i drugo, ne znam, ide na Galaxy S6 Edge. Zaslon je fenomenalan, ima odličan kontrast, ima visoku rezoluciju, boje su prekrasne i onak staklom je prekriven, tako da je dosta responsivan, može se paliti ovak dvostrukim klikom po njemu, zato što je neprecizna ova tipka pa ga je bolje tak palit. Valje na otvorenom, ima odličnu vidljivost, čak i na najjačem suncu morate ga staviti na najjače, ali senzor ok reagira, tako da vidjet ćete ga, moći ćete ga koristiti vani. Nije među najboljim zaslonima vani, nije kao Samsung Galaxy S6 Edge vani na direktnom suncu, ali je dosta dobar. Virtualna tipkovnica ima zarez i točku na prvom zaslonu. Meni su tipke bile malo natrpane jer imam ove velike prste, tako da znao sam griješiti prilikom tipkanja, ali mislim da će vama biti tipkovnica dobra, jedno što nema brojke na vrhu, to je šteta. Android operativni sustav, ovo je znači najnoviji Lollipop, aplikacije, widgeti, otključavanje, paljenje zaslona, gestama i klizanje, baš sve ugodno, lijepo, jako atraktivno izgleda sučelje, ima okomit ovaj izbornik, ali može se dosta toga uređivati, poslagivati, tako, widgeti su kod HTC-a naravno najljepši, vremenska prognoza i to. Ovaj padajući izbornik, ova traka s vrha ima dvostruki mod, meni je trebalo malo vremena da skužim kako to radi. Bolje nego na starijim HTC-ima, ali dalje nije intuitivnost kao na Samsungu ili na LG-u. Postavke su isto relativno ok, imate hrpu aplikacija, može stati na ovaj mobitel, tako da tu nećete imati nikakvih problema. Još ću reći, ima dva prednja zvučnika koja su fenomenalna za gledanje YouTube-a, za slušanje glazbe. Mislim da ima poseban audio procesor, znači odnedavno testiramo s ovim Audio-Technica slušalicama sve mobitele da vidimo kakav zvuk imaju, i kad pokrenete YouTube na ovom mobitelu, čak i glazba koja nema vrhunsku kvalitetu datoteka, zvuk je stvarno fenomenalan i bogat, i dva prednja zvučnika daju isto odličan zvuk i za igre i za glazbu. Pozivam vas i da pogledate za to koliko je brz, da vidite kako radi Antutu, kako rade igre, pogledajte poseban video koji sam snimio, i pozivam vas da pogledajte također poseban video test kamere, prednje stražnje, kako rade u različitim uvjetima korištenja. HTC ima stvarno preljep dizajn, ljudi koji su vidjeli da imam telefon, većinom žene, su došli onako, rekli su wow, šta to imaš, kak je lijepi, i tako da, preljep je, isto koji je u One M9, čak i možda čvršći i ljepši nekako od One M9, kod One M9 sam se stalno bojao, držati ga u rukama da ga ne oštetim, ovo je onak čvrst, preljep, metalan, tanak je, ima odlična dva prednja zvučnika, lijep zaslon, kamere su ok, nisu najbolje u ovom cijenovnom rangu, ali su ok, i jedno što se nisam mogao naviknuti je ergonomija, znači ove virtualne tipke ispod zaslona i ove za strane su stvarno plitke, bez veze, ali evo, ako hoćete lijep telefona da nije još jedan iPhone, morat ćete preživjeti i živjeti s tim, s tom malo lošim ergonomijom, ali to je to. Ako imate nekakvih pitanja, ako nisam rekao sve o ovom telefonu, pitajte dole u komentarima, ako hoćete usporedbu s nekim drugim, šta da kupite, evo, pomoću vam. I ništa, to je to. Lajkajte nas na Facebooku, pratite nas na Instagramu,
pretplatite se na kanal i vidimo se.